Symbud menteri rangba jongka jela ubak senyo balang dhar. Menta kasngi ka arah phosau tarik urempang arajara phosau. Ula Plei pajba ia Mawnongrim Tei Ïaka Ayush hospital kabalakot kumba sipoklur tengka. Kabadan laipo Jingthiah hakasno Mookyndur West Jingthiah district. Hakane kasngi lawan bane danlang da menteri jongka tanar kakoj kakia jongka sarkar jela ka Dr. Mazil amparin lengdo. Semangat hari ini yang lima. Hospital nama debut kamu komuniskan ni dan bon ki facility dan bon ki prasal kuan pimpin ni hospital mandexna yete ngam martena officer ni mangi o ki officer ka stoma European system after mandepeli beli yo wai ka yo wanokchi bilisaran hajul por yo ai por yo boy doctor yo flam sumar ibu stop saja kami dah nodi namun mana komplit di dalam ini function stone ada yang mesti komplit harapui yang innovation stone kata orang the dreams come true dan nak yang buat kelompok penting setesir ini kita terkawin dalam kampung ini keminister dalam burung ini sudah sampai 10 sesi ke hospital harus disambung dulu mungkin ini dua sambung dulu ijan kami banyak urusi orang yang kami banyak dijanji di sini melalui orang waktu sarkar sekian dia boleh di sini waktu kampung yogi ini yang ke sarkar boleh diulai prevention is better than cure bahawa dah apa baru dirawat ini kita berjumpa kita mengelam lagi kawan lah yang kawan wujud apa urusi orang kesuap dari orang kondusi yang ada bon di budak kerja di sana Islam. Sport saja ada bon budaya. The bon football ini hanya satu ini. Nalar kita MJ baca orang rumah hari tahu kebetulan buku Islam ini. Hanya satu ini orang kita kamu tu kelama hakuk dan kerana cakap dengan kita mana pun komplit aja wan rakyat kita kerja health institution dia tahu tahu dia ini part pelanggan memang district ini. Tei Ïaka Ayush hospital, Tei hospital, hagaba on ai kata kajing kmi bat kajing suman na kajing Plei Ayush bonsin syadong di slong di kanjong ki don kita di doktor di baai dawai kembat Tei Ïaka Ayush tokong katase wadaman puri ini di doktor hawan pas doktor ki but hari dia champi kung kita di doktor Ayush ki pas na kapuri kawaong kakna puri Ayush doktor hari Tei Ïaka hospital pinyo yang kajing suman Ontang jong ka Ayush ndai pinyoru ya jing sumar homeopathy hangi andaru kinos ki doktor ki bantetru ya ndai ki jingpang ki baladadan kan na kapor sekapor bantuan daun medical officer ubadan marhab lanin hajan jong Tei Ïaka hospital banai ya treatment na kabangka ibapang yukjut hagi the corporate repair ka Ayush medicine kadai kata kenap dawai kapasya kamtang lilay yaitu kibukjut kecimpang kung ka high blood pressure itu kibukjut kecimpang sini itu kujut yang kata jimpang sing jong ki sing ki baper na kamlet ke jong pi kituru ki waem kata jimpang cancer wahakan ki gamai ban penjem ni ki preo hakapor ka bajrong
Bajing sengawo okro laya sha kini kiwahe shnong wa kini ki members yung kadorba yung pihani wodo is no happy yang takajaka wa emkam pantau ya kare ke hospital nasno bahai por to iwan kemu yang jingkre sitom yung local MLA yung P wa em katani bati wuchong haka ka shuki wa he o ongi deputy chief minister. Sir, I am indeed very grateful to your personal intervention and supervision while we were working on the inauguration of this important facility in your constituency. So your leadership in this kind of an intervention is far more greater than getting any other health facility that you have already got in your constituency. So this institution will enable to treat especially the non-communicable diseases which require long-term treatment, especially for those that have become frail, for the senior citizens, and for the younger children who will require long-term treatment. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center